high school. ndamuziga kuri university. I know him at the university. Nzi inzara yamuriye n'umukino we ndabizi. I know him starving. Nzamarira ye. I know his tears. Nzi byishimo bye. I know his happiness. Igihe kiragera abapasiteri. And he once became a pastor. Nzi ibigeragezo bye yahuye nabyo. I know his temptation. I know the hard times he went through. Ariko nzi ko akunda gusenga. But I know that he loves praying. Hari igihe twabaga turi gusenga. There are times we are praying. Abahanuzi bakamubwira ngo Imana izakugirira neza. And prophets will tell him that God is trying to do good to you. Ariko nanjye nabireba. And when I see it myself, nkabona ibya pastor aberi biri kure cyane. I could see Pastor Abel's things are really fun. Ariko ubu ndi gushima Imana. But I'm now thanking the Lord. Mureke tuyihe amashyi. Birashoboka yuko ku isi hari abantu bemera ko Imana itabaho. It is possible that in the world there are people who do not believe in God. Niba tayemera, even if they don't believe in him, bazareba imirimo ikorera abayo. but they will see the deeds that he does for his people. Nabiherezo bazayemera. I know at the end they will believe in him. Icyo navuga ku nshuti za Pastor Abeli. What I can say about Abel's friends, muhagarariye Imana. You represent God. Kugira ngo musohoze amasezerano. So that you fulfill his promises. Ni Imana iri kubakoresha. It is God that is using you. Muri Bibiliya haranditse ngo. In the Bible it is written. Buri muntu wese. Everyone. Azaherekezwa n'imirimo ye. Everyone will be accompanied by his or her good deeds. Hari abazagera mu ijuru rero. There are some people who will reach in Imana ibabaza imirimo. and God asks them of their deeds. Imirimo niba yibura. If they have no deeds, ndibwira ko Imana izabasubizayo. I think God will send them back. Ariko uzaba ufite imirimo. But whoever has good deeds, Imana izamuhemba. God will reward him. Uyu murimo Imana iri kubakoresha. This good work that God is using you, muri gusohoza ubuhanuzi. You're fulfilling his prophecy. Natwe dukomeje kubasengera. And we keep praying for you. Kugira ngo iby'Imana ishaka gukora. So that what God wants to do ibaha imbaraga. Can give you power. Mubikore vuba. You do it quickly. Igihe kizagera. Because time will come. Muve mu isi. And you will leave this earth. Imana ishe kubagororera. God will reward you. Aba bana b'iri shuri. These kids of this school. N'ijuru muzabasanga. At heaven you will find them. Muzabahemberwa. You will be rewarded for them. Turanezerewe cyane. We are really happy for you. Uyu ni wa muntu wari ibibazo. This is the person who have been problems. None uyu munsi ni igisubizo. And he's now an answer. Amateka nk'uko twayavuzeho. As we shared, as we've talked about history, kuba ariho n'umuryango we ni igitangaza. Him being alive with his family is a miracle. Kandi urukundo afite. And his love ni urukundo rukomeye. Is such a real love and strong one. Akunda abakene. He loves the poor. Akumva yabaha ibyo afite. And he feels can share with them whatever he has. N'abakire arabakunda. And he loves the rich. Ibyo turabishimira Imana. We thank God for it. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Dukomeje kubasengera. We keep praying for you. Ngo mukomeze kugira ibihe byiza mu Rwanda. That God give you comfort in Rwanda. Imana ibahe umugisha. God bless you. Arakoze Pastor Silver inshuti wa umuyobozi mukuru. We thank Pastor Silver, the friend to the head of the school. Dukomeje kubona abandi bashyitsi binjiye twamaze kwakirana. We have just welcomed the new visitors. Rero munyemerere nakire umuyobozi mukuru abatwereke nabo. So let's welcome the head of the school to welcome them. Kugira ngo nabo tubamenye. So that we can know them more. Now the government have gathered from here. And you are here.
uriya ugiye turamuzi yitwa Ntambara Alan umuyobozi wacu umurenge wacu. The one who have just gone out, I think we